Wengane zawathi impela sibona lapha uKing Bhaka njengoba ke ethukuthele ke egane ke unwabo ngenyanga ke edumile niyaziwa ke ngaye uDr 2+2 bafethu impela ubesedla umyalezo ophuthumayo ekhala ke engaso ke iskesho ke ethi ke saqoshwa phayana ke nesidukisa ke abantu ke abanenge njengoba ke abantu ke babuyele kuyena ke bezobuza bangaba lokhu yana kuyiqiniso elingakanani bafethu impela kuhlakibe ke ewabese ke ekuhlikiza lokwa ngempela wabese ke mthumelele kumyalezo ophuthumayo uthi impela ke ndoda ngeke iyekele ke lento ke yakho otherwise ama-files maningi ngwagudlile ngizowadedela hayi ke wengane zethu impela lapha masikhuluma kakhulu ke sicela basenishiyele yona ke le nkulumo yakhe ngibhake ke eyiqondise ngqo kuyena ke uDr 2+2 akhe nizwele azukubona yonke into lenyanga bathi angixoxe ngayo umfana nje omncane umfana omncane obezisebenzela le emakhaya yabo obeyisebenzela emakhaya eyisebenzela futhi abantu basemakhaya kwase kufika ke abafana be social media basebem introduce social media yabo bathe mabem introduce kanti vele uyisebenzela emakhaya ubeyigangela njengabantu basemakhaya nabantu esebembonile bebuya zama ukuhamba nama channel abanye abantu e9 yakhe channel but engathi shu egangela njengalabo bantu la so umfana omncane nje kwakuthakatha lokho athi uyakuthakatha kwayibona akakwazi ukuthakatha kwakulapha futhi akakwazi ukulapha kodwa uyayidinga imali ngenhlanhla ke ngoba uthe ukufuya ke inkomo unazo ke inkomo kodwa kuse umfana omncane ungamboni nje begqokiso komuntu omdala kwathena umfana omncane at the end of the day so ngoba lo mfana omncane ke balasheme akakaza ngisukele mina abantu abacelile bathi bacela ngikhulume ngaye mina bengithi ngeke ngize ngikhulume ngaye because into yabo isuke yafaka nalabafana laba be TV ekuthiwa iNyoni TV yabo laba abafana basebenza ngecontent laba beNyoni TV basebenza ngecontent nje yabo content sometimes bayayakha sometimes kube icishe ifanayo icontent nje basebenza ngayo so babe sebeqhumana uma sebexhumanile kwase kuplanwa isketch kwaplanwa isketch ke nalo yamuntu ekuthiwa u2+2 isketch naye wajabula ke kuthiwa uzotrenda ngale sketch deep down nje akho MC kwaJo wayegula deep down nje akho zilwane akho umuntu amthwalise kuthiwa zilwana nabantu isketch ngiyamkhuza ke lo mfana engimshoyo ngithi u2+2 ngithi ngicela iyeke le angakafuni ukugcila kakhulu kulento engishoyo icelwa abantu ngabathembisa abantu ukuthi I will always respond to i-call yami into engizomcela kuyona ukuze abone ukuthi ngiyazi ukuthi sketch ukuze ngiyazi ukuthi sketch ngizocela ukuthi inkomo zakhe akazidayise athola imali angadlali icash ngenkomo zakhe ngimnika iclue nje lapha bese angifuni ukugeqa amagula ngiyowageka amayegoloza amagula but okwamanje nje ngisamtorchlighter ngifuna bothi uyingane engakanani 2+2 la ukhona ngicela abafana bami 2+2 nawe MC kwaJo nani bafana beNyoni TV ngicela ningaphinde nidlale lesa sketch ngoba siba confusing abantu leso ukuthi khona ogulayo khona begqilaziwe khona othakathayo amasimba yonke le yanto le ningaphinde bafana bami nidlale le yanto uma ngabona abafana beNyoni TV belapha ka2+2 beyodlala isketch ngiyodedela amabhomu kina angizobadedela manje bengabona uMC kwaJo elapha yaka 2+2 eyodlala isketch ngiyodedela amabhomu kina phela umuntu awumjezisa ungamqala ngewarning iwarning 2+2 deep down kwayiwena uyazi ukuthi yonke le yanto ebuzwa abantu la kumina uyazi ukuthi ayikho yazi ayikho but angifuni kube ngathi ngilwa nawe ngithi yeka sekuthintwe mina phela manje ngoba lento ibuye ikhombisa ukuthi njengoba ngasho ngathi mina ngimela abantu and njengamanje mina uKing manizokwenza imisangano la ikhombisa ukuthi ningithatha kancane ngisancane angeke ngithi ngisuka nje ngibe ngidedela amabhomu kubantu kodwa MC kwaJo la ukhona khuza le nyoni yakho le u2+2 khuza le nyoni yakho khuza le nyoni yakho MC kwaJo
kuza lezi inyoni zelokhuzana zelokhuzana zenyoni TV kuza lezi inyoni lezi khuzanani MC Gwajo angakafuni ukukhuluma kodwa bengakhuluma wena uyazazi uyicelebrate wena MC Gwajo ubig kade usebenza nezinyanga mase ngikukhuzile mfana khuzeka ngoba ngifuni ngelinye ilanga kuthiwe ngiphazamisa umsebenzi wenu khuzeka mfana wakho wena 2+2 aphinde nje sikubona udlala lesiya sketch beke wasidlala kobe usungisukelile ngeke ngilongena emsebenzini wakho kakhulu ngoba uwenzele emakhaya uyidilela nabantu basemakhaya ngeke ngene kuona mawungangazi wena 2+2 ngibuze kulabafana benyoni TV mawungangazi ngibuze ku MC Gwajo mawungangazi ungibuze ko Siguja ngizongithola ukuthi kuba but ngeke ngivele nje ngisuke ngidedela amabhomu amangaka ngaqalanga nginikeza inotice because kunabantu abazidididi ebese beqala ukufuna ukukholelwa ukuthi ngileya sketch siyiqiniso amasimbe sketch